Bia kamal gwasame bana ngicha ka tungnat bana tin kon tin dong de kon ngesh bana ke gwich ka jan lisan mane bana ngicha ka no language ke tungnat kon tin kon de kon ngach do dan deran de tong no der ko ne der mal ngai ke ja bana rach ke easy way no de do de ko ne di cause mishira do jako bi dor bi ngach la do ben gwana jen la ja gurno bi ngach bana rake ku na gwada me ka tuknat do badana dong de ro le ka je ka do dan de ngai ke jen gwasa me kon dial ko de ran da tukno dar de ngach right okay wana kete dong de ran ka ngach okay tukon ka kan bana ti de nen kon kate no language ni ka tungnat manyam liang gwar queen. These are the main core magorana batok bajangach kan tinubu malonga liang o biling ka jisdu okay biling ka jisdu gwar bi gor tedu queen bi jaw du kap nial no jor bi kam nial gwadaranan man kwene so ban writing gwasa mane ko jen listen a very important de jono nyaga kaniri kokien ko bitin konto bi ke shwa mala je ke be kan mala shukaje ban rajalong ka jen listen ma bantin kon lo rodien ko de ngach ka deran ka ngach ka toknat ban ka linkel ko jen mi tam lu che kan ka ngai du ka toknat and then everything la jena easy mi tam lu che let's get in kon dong de toknat de ngai ka jala be jamat so chana we gwa de me nu kon kana me to kon ka dak kot kana kot te bana gwi kel gwaza me ko brother ka buka name shale kot name shale kot pidil team ano rawde titigin gedde ka deg den alengu yanda ande rana ka name shale kot kos echagwa kot elir pini ala jom pini mala jom ka piu shale kot echagwa ala konyal gwada me to kon kamuku kon gor bana correct michi kot chi ngaja tam remember we kwene ja ko gor kon kwende kana liang du kaja michi dag den chi ngaja then you are good to go bu kon ben ping gwasa me dob dan dong deran dara michal kame neme chalo kot neme kot ngulu damo ka kot ngulu kanamo gwada me alajo nangije ajen budwar bi gor ka jamo chemenen kon mo gwasa me en koda me arech metot metyer yalo kot rej metot metyer shwale kot kare titani tinyen ngwan ba chole kot lo chire mi manyam de kono chole no singular de plural so mi moda tiak boko kon chana men we gwada me to kon ke mutu tu kon ngai gwasa me we dana de ro do kula identify to no nge tong na to ala kuje
neme chang neme kot chang kot chi chang kot chi chang kot nameni luak kot chi luak kot neme kot kot nial chi correct ta cholo kot nial chale kot nial bela dia ko be understand we need to one che stuck kaman cha gor ka bible that go dong there an there or there ngaje no kan kot nial kan gor ka correct mo kon ka gwara ana aname chang kot mi cha gor chang kot there gwa chang kot mini gujba gujide dir guje wana me da la mo gwa mi cha gor chang kot okay namene do kono cholo no che jen gwara chang kot che jen gwara name jen gwara metni alana so do kono me do kono ke biel mishit ke biel me toj ko do kono ngaje no jen loda chang kot jen gwara chang kot che jen gwara bana ben pingwa da me kam je gor luak kot mi cha gor na luak kot dara gwa luak kot jen gwara no luak kot na me che jen gwara so tell me be I remember na me amagag dor okay magag dor me magag dor bi ngaje no la moy ka jen bel gay kan chal bel gay ka tungnat ana min bel gaka la mi dong mi sha tok ba na me ba ja larech okay na men che ke mi chala jod me bel gay bana ngi ka gwada ten nyam ka kan de chal ka te bel riene ko bran bi ko ngaje no ko tung wore magag dor mi te di la gwar ke di do bran cha kon dial ngi ke ja na me lo ko de me shi correct shi jan gwara lo ko de jala correct wana kamra din na me kotnial teleje shi jan gwara kunnial jan gwara so na me jala chwongone mu gori kotnial bi gor ka gwara mone but ka bible ko mi cha gor already cha gor ka gwara me cha gor na kana mene kotnial ano so chi chong right ka queen dana gor koneje na me kus so tell me chala kus jenong kut the t ka tingwan okay tingwan kut tingwan kut gway akan chika jiwal shaytan nitin kona palka ne dialan kona dong lat ka jak palken kut gway chika yan palo kut nial non chang men chi ne to wan la lat kano gout kan gout me te ken ka da ka to english ko difan ka do bdan larija okay so na me dere shungach gout me shak wa gout me kot gwan jak ni just a god na mena kana me jen god kele bana me be kule la small letter kan ta da nan cha non kaje so dong de guje no a pal kusni gwene ano ka nei tin lat ke jak kan pal ka kut gwene mo so na me there we no bana ko ben come main things here cause you can't trying to get out of the way you know queen ka tok nat mukwene tognat la gore no broad palpin ka ngai duka dor kos en tong nuare la kwen kene je broad palpin bi ngaje no na me de je kwen di ke de na de kan te ka ngaje de you know amichiran che dor che ja ngaje gwa den be dob dan da tok da ngai je be shwa easy you know
a lot of the algor can practice tell me je ka lora bang so if you think that no they tok de ngai lora bang can ni practice can ni lat je de talk ka tung nuare you know achina jaintin lat ka practice lat ka tungwan ka kwi go dong de tok de ra shong go do dan gor kon je runen tungwan la rana pe ko dong chenen be ngane no chengach of course mun ji kwenda ngai gwara telere but take a tung want to dong queen now. I've seen a lot of people online ka social media gwara la gorga ka quick can de kan dan der under do der gorde kush kan tambien kan but kan yok bo la roal ken ki la kan hargin go mandana let kan ye mugwa jin la ne your time ka something mugor jeno birara den bi hulo ga ka je correction je correction gwa but mi sha gor gwa ka jan lo da shi bar gu ko sha gor me dan rami shiwa then ya wrong one ka de rami dan ya wrong but here we did practice official practice ka do dan de do de gor ka je gwe jeno wo kon kele long ka tung no ko dong de ran der do der ja gor ka der ja kwen you know ka te ka de kon ka correct bane a chang pronunciation dan kon very different ngode ba te ka te cha de men ger me dong chet ke ta danen gor kon ga cha de ger a chang gor kon be kala different let me simply write this na mo gor be bianen chet ke na me mishal ke me not na me not nga je din wo de ja kwen gol na me a na me shale a ni sham nge ja lana gor no beran juk en me karwa de cholo de katiti de ga cholo me charlot no bi degden bi ngai na me chale nat na me chale nas bi ngai der gwa de me men tinango mertina ne e a ne dangro a me di a bi jinong bi nong a na me e a na me e a ajen me to kon ke do dan der do der kuin gejen michi totoshi ga ngachenden bi gorno kek rieni ti cha gor kek rieni ti cha gor right now cause some people don't need to know ngulo da mo kek rieni ti cha gor kek rieni kan kerieten konen cha gor cha do cha gor bi kula lar ke lode danen de je amen de je kwen keje comme ken ngaja wo de je kwen de la beje ba kon mo ke one example here there and there je kakaje na me na mo shaledi kana me shaledi na kama je kon gor gwa de me kwana kep tan na mo gor komane bado dien ba nyo gor gwa ka tongwan aywa Sherman chan jeng won na me de kwenedi this one na me ba na me ba na me bas na me bas o kon ke a one example me de nyo ko kam kon gwasme ko dong ngai kon chana ban yu ale kere ban chana ngajor ko kon go do dan dong de kon kwen keje yemo je de dien na me shwaledi kana me shwaledi na me shwaledi kana me shwaledi ko bi kula ngaja gwano duoba dien dong daran dari darang ai keje chana ngi kana me shwala ba chikon yo ngi ka ba chan ngi kana me ka bas chikon ngi ka bas meno container ta na me kana na me shwale ha titi shwal ke ha ko karo na me ba na me ba meno dien na me shwale ha titi shwal ka ha na me shwale ba me shwale ba. So right now, be time to be content, you know. Ongum kwen ke jeno no. You know, kwen kon kan me diri gujeno dong tele jelot, but ke lot gwas dan chaje gwariet. Mi chaje gwariet katok nat.
ka jono kuj duob dan deri kakaja kan rod ngej ka kagde no banro ma sha ka mat de ka kwene di ke de ga nangade na mo balaung balari ka jike be jibat shana min wakana me bakana ba ye moja na mena aiwa mini gwijbe neme kana neme mula deg diena ci konro itinin kana me neme shale ha me shale ha ko karo iyo mo kona lar kana me ba chole ba ba chole de ba tema chana jo mo kera na mera me nan kanyam neme shale ba ra bar ke bar kene kelo bar me chale bar kami ha binang bar ke bar me ke date dwake bar me misharan chaje ber so deri ngach ndo badana dong deri nang riede mo ko be kula lok gwasa dana dong gor tungnat so gor kon bana taka ngach kakak ngwani ko kan ngwani jana ngach ko ngwaga makan dora kana kon kak chana mo chaja ngach so you need that and will be practice ka bi kagdien bi ngach do dande ngwande ka kakaja name da la kel buekaya mo kon pin nyok charo dan moch kanama chale bo nama shale bo ko bi kula ngach nama shale bo ena chana man we ka doctor tene bana kula we nyok nama ebo example at Guadaman ke amo jana mako benno right now we economy menyam ebo rode bo mame ebo name bo namene bo name bo gwaza me kam right kon ga kwire gwaza name de kon nan kan bo ka bok mi chaje bok bo sa boss name boss name bok boss men dide goro bi la practice along do badana nan katitine banro deti ban shek jode kana bayol ka kere baka mi shaka ma dare jom tedi dare jeno jandana ku kon focustan mishi rew shi ngajeno de ka madde do dan de ka kwen keje butoko mo kejiba la mitek tiaga long so dere me dere realeka dob dan deri ja kwene keje so mishi kwen bititi bika tiaka je long bika la easy ka dob dan dong de let keje name ebo nameni ebo name ebo name ebo ana bo ikon reject to kon ka bok to kon ka boss awewe meri ko ken bone brodo jacob bi brodo jaga familiar kake ko bitoko mo bi kula ngacha shana pada me chana jangach bana wewe katin ko ken dong de example de lat gwasame ko de kula teka ngade chet ka bok chet ka do kondora bor no ke to ko ken de la gor ne keja
neme boot de kon dol nyago gorbo boot no you kon book you kon ngai you kon write a book and a boat gwadaman. So you have to do your own practice cause be tok bokula takaje wana gwadam to kon ke be be kon ke be to kon ke be titi tanin take confusion ko take chagmala gwar ke read long but taken ke specific read la gwar ka but for the sake of pronunciation and reading ban je yudu yobe yo nyo read kon de gor ke je so bokule lam tek tek na me chwale be 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 no bana ko yen wala na me karwa de ka tugna chere mangai kona na me chwale na me chwale na me na me chwale me chwale me chwale na me chwale no mishi degden si ngach daragwa so bana ke kwen ke ritin kono gwar ke okay chana na magor na me chale bel chana jamin ganam chana kel min gor ko bokole te kelot gwasa me beke be chana melel go ke duob dande kon meteke de kon gwar ke je pet mo pet na me kel okay kel gwasa me ke bakene ha chana ngulel chana de kon lele ka kene ta no ta ka ta shirme kan tafron sorti de raro do moch akamdara ngach na me bel na me kel let me just do this okay bel then to kon ke pet to kon ke kel gwasa me to kon ke ka to kon ke ta stiti biro yu kabakatin ga dob dan de ngai keje wana kamudo dien ka dob dan de kon nyoko kel gaje ko gor kono bana de bana ka ngach chana man gor kebe to kon kebe to kon kebe don't da la gen pronunciation to de kon kantana kebe na me what remember na me chale katungnat na me chale na me chale tiken gadek you need to take your time ko bidwal bi ngach ko mish rush ke chepet it will be very hard for you to remember later so you need to take your time be practice math manamo bi ngajana men yam gwasa me mrai kon go kwide me na me chale be na me na me be na me mukero ri shamat ba chole kene na me ni gui kono nyo gwada me na me be me dar gwada me chale na me be na me ni chale men yam gwada me mi charo chamat ba chole ko kuje mona me be na me be gwada me ne to kon ke ba la dia shede kene la a cha wi tom chale ba mi chale ba ba kon nyot riet gwar ke kuide en re bakana me ki bayol kana me wala na la ka confuse all the time shana men we ba ka gwar titin men yam ana gorno ber na mo ber na me chana do gor lake
lake da larich chet ke lake kel mungon ba chole lake da na da la jenamo be chet ke ber amrdien de kon man beer la ra de kon matin so me de kon de gwana me beer kene ber wana gwada me me ping gwada bana gertin bu kon gorngu red kel karwade mishale shet jen bana gor lana mene okay kwana je kwen yal gwada ma it focus ka that one okay neme shwaledi shwale ber neme de kwendi shwale lek neme de kwendi shwale ber neme de kwendi shwale ber no mo kon pin ka ta dan dong de rander do de ndere ngai keje bu kon riede me shwal ke shet bu kon ngai chet de mene so ajen ta dan de rander to ko model ngai keje ka tung nuari men nyam dini jana long bala practice ko mishi practice jangat indiala content good no deri ngach no ke queen big attack but mishi practice mishi lat and then chitelam bogwa maybe talk so they encourage a lot of practice get it in a lot ngeje tete da seem like telekalot but ka kwi kwena no da jilwak ko mi jaram gor kwena la talk kashi gor na me da la mo gwa ka kwido wana kate kokien ti kokien ti bana otina bo gore tin kokien tin kondong da randa da do da ja ngai ke jeshet ke dong mi che do gor lariet ki do brida dere kwenidi na mo go jeno beja nyotia kon moja dor gwada me mi cha wenene okay rewdi ti go jeno biarun moch no manyam okay manyam gwada me ne me shale shi use me shale de use he okay ingai kondiale gwada me ne me dom kuje shale na ko be kon ko go kwende ajen na ka jen na gwada me ne Meridian to what to remember here to conquer in channel right ke kwi kene so kenyam kene rewti tini kam kwen kono mo no dong dara kon boga yo Meridian bala redin dong ba gorwale okay mene kwen gwadme bala mi shal kamo charo ke nin chi chana mistake chana jemen gujeno amendi and their mistake gwad menyam na me chwale shi nyal dem shi nyal dem tiaga non dioje shi nyal dem na wana kam de ping gwad mena shi nyal dem shi nyal dem shinyal dem kene shinyal dem tiken kadek andek dien jene menyam gwadame kene tiken kadek nyal correct neme nyal den ya correct midlo no dien duno men yare jene cha dem ulatan dem shinyal dem a correct shi nyal dem shi correct so kujame name mishal kame nyal shi gwa ka jen senten right kono ko kwide mene so correct wana mendien ajena mene meta gwada me shinyal dem mibo kon ke ngech ti cha gorti name shale hi lana mene distinct shale hi name shale meta gwada me shale name shale na la na gui kono mo gwada mene la na me shale na de gor shit kanok kana yede ko kende gor ka je name me shale te gam pai kon gwasa mo no so retini
michro do kap door derim door deri ngaitin cause right now she convert kwen ka ko rieten konditin ke bana konditin chana kamrar kan bana to mishi different dien chiangach no tidial de gala tiagaji tell me they are difficult long was dan gur jeno deri tok deri kwen deri ngach michi kona me chi kona ngach no bana we kam da dien ko bran broda kefika baye mo ka door kwa da me mdong deri kuch me chawo ne she okay got it okay nambo deri go deri ngach okay chana kuman pegano men rod kaba ko binomo bi kulangach gwada me ngujimo much understand kad piguite gwasame men yam eshi name nas name piet chinat piet dia correct chinat piet wana karaude she not piet chinat piet chinat piet gwada me ngulare ko deg de kel karwada anan ka suppose ada la anero man yam kana bedi pinya so the correct one right now angu aneme okay chinat piet wana kamano dien name gwada me man dang she ben man dang sheben man dang sheben wana karawda man dang she ben man dang sheben dang mo mi chite ka tom nore ba la der shi tok erong correct de en name engu anamene man dang sheben shi man dang sheben so name de kon jigo no ngu ax shi correct naman so right now we are trying ko there around there kwen der jangat kan banmi ti chama der ko kwen di der dak rawti chama chit ka ake ho der ko kwen di namo der tung wara du der jaka very easy no gwada dan en gur jeno de tung na de jangatin remember no rie dang ro mi sha ka matkel de ka kwen di jan dan gur ka tung nat ki dob dan ran da do der ngai ke ja quay shom no de ran de tok der jagor ki da ro da kebka no gwada me dong ajira me dong kan bani la rape kan bani yuali mechanic kon ngach ken ka ngaja go gor jeno de na me de gor course very important kaje de gor de tung na da mo de ngach ko jin kare ban by the way they are very important gwada dan right now muraina ka kwitong nuare re bane ke very important boro dire alaka gwa ka duob dan dong de tato de ngai keje ko kare ban teken ke lot medit bi gro de din ngai ko de je kwenedi an tok nuare no mo ka gwara ke re ban taton ba to gwada me mishale ha te kon ke o ke ho te kon ke e ke ha te kon ke he ke e ke ha te kon ke o ke ho te kon ke I ke hi then one last thing te kon ke u lel kono madien dial kajen listen me ko gor kono bana kamat gwaskel be kon ta dan te ka bana jangache okay name ni chiang mugur janobi to bi ngajala to these are very important extended vowel ka extended vowel ka kare bane kana bane yuale
are banagan ban yala ga de chan men ga de je mishi my previous lesson mishi gor dong de ro de kabaka long bane gwada me to kon ke ngwane dong goro de randa ka ngach you know do da andar ka ngai ke je na me a na me ha na me ha na me u na me u na me ho na me ha ha o ho i u. So be careful gwa ka dob dan dire ngai ke jam la practice all the time. The same thing should also goes to you. You need to do more practice. Me jira man go de tok dire ngai la tok, you need to do practice. Na me a o Jorbo whipping. Oh, e u. Okay, right now chikon youth can chanaka do da under do da jangai keja cuz jin gurub do ngacha ngula tuogo ta ja practice do jogo math bi jodien bi nyoko liang gwata me ba ka gor ke riet ben de da gor mete re bakana make bayu ali tetin ke bayola tenen kon ngati kan dial madien mare bane kana bane yuali. Okay, the chalka vowel kan extended vowel. Then bane duob dan de kon ke kwen ke je ki duob dan de ran de ro de kap dor ke je gwasme ban je goro ban je ngat men yam chane to ka de kon gwa dor gor shit ka pal it ka kak chan je ko pelenon pal ka kak ha gwa de me shit ke de kon dor kak pal de kon ber match. Okay, awewe dire ka gorno no ha gwasame shit ka kak shit ka lak shit ka tak na shit ka bar adite ngwana gwidero ado dire ka at na me o shit ka tok shit ka tok shit ka tok ka kol awewe to kon ke bul but look nok awewe nok mene duk bane wana ko ho chet ka lok chet ka kor chet ka dop chet ka mok rod ke beka gwa ka dop da ndere ngai keja te kon ke chet ka kel chet ka raw chet ka bear chet ka kel we nyam te kon ke te kel chet ka te ko kende kono gor bear no te kon ke bana gor raw ka kwidien chet ka ta chet ka mrodian shal ka no de kono gor no wane kamera dian gwasme la he gwasme chan do gor chet ka ber
chit ka dep no ber dep chit ka ket đi to đi ka gor non te kon ke chit ka lep chit ka ber chit ka ket chana ket gor chit ka tir do tir te ka jan ta mon te kon ke ha bana gor yet kel karwade chit ka shet no sorry shet okay wo kon gwada me ka o chit ka coach chit ka kol chit ka lock chit ka mrinde kon gorten mede kon nang niam chit ka jok no der wo niam to kon ka ho chit ka coach la coach ngai kon coach chit ka mrinde kon got ko te la combine bo to stichan la da gwat mo ko dong me che kon niam men chit ka pol mo gor kon pol te pa ke u ke ho ke lo ke latiten bat ko rai kon ke ho karwade bat dil te ka coach chit ka call kon la na la kwalel ke je ki call de kon gor call ki call ba to kon ke it ke pil it ke piu it ke tik wo nyam to kon ke chana dor gor dit te kon ke piu te kon ke pim no awewo mo kon ko wu chit ke luk te kon ke kun te kon ke bur te kon ke ko kien de kon gwaten bo dut no awewo so the reality right now chana ke gwich ka ta dan ji kon gwi ke je mi ji kon gurno de tok de ne jangach that's is how it's supposed to be ngi koro dan ka gor kono bana ngwan bana ka ngach kel so gwado be gor no baka nyoka mede ka queen kon ko de kan ko shubloy dan ka do dan de ka shubloy dan ka jan gwado mene sorry for that you need to put something different color okay na me a kak na me pal na me to kon ke ha right now na many this one okay na me kak na me pal na me bar ka ha gwada me to kon ka kak to kon ka lak to kon ka tak to kon ka bar ka o to kon ka tok to kon ka tok to kon ka tok to kon ka kul ka o to kon ka bul to kon ka but to kon ka luk to kon ka nuk to kon ka dok ala wo nyam me dok to kon ka luk at sorry na me dok na me dok to kon ka luk to kon ka kor to kon ka dop to kon ka mok ka to kon ka kel to kon ka raw to kon ka ber to kon ka kel to kon ka to kon ka kel to kon ka ber wo ka ha to kon ka ta to kon ka wo ka ha to kon ka ber to kon ka dep to kon ka ket gwada me to kon ka lep to kon ka ber to kon ka ket to kon ka tir ka ha to ne kon kel chit ka shet gwada me to kon ka o chit ka coach chit ka kol chit ka lok chit ka jok to kon ka ho gwada me chit ka coach chit ka call chit ka kol to kon ka chit ka pil chit ka piu chit ka tik to kon ka to kon ka dit to kon ka piu to kon ka pim mi bo kon ka gwada to kon ka luk to kon ka kun awewe na kene diala ti kare de kon goro de kon ka ngai ko mi kon ben ka tong na atla goro bu kon whatever way de kon tung wer ngai ke jamo then de kon use so na me der we ka ya ko do dan der tong wer der jangai ke ja my final thought ka jana me men de kam ya one last da la ken ban tong nat an ban tong nat bani tok nat ban tok nat tiken ke ala pronunciation and dan nanga ke dong jen dong de ku jana ban tok nat
to kon kadila shola a e o u ke kwich South Sudan to kon shola a ba cha da he so to te gaten but tin lan mala ngi je longa te kan dial of course ngai kan dial tin but gor jeno ne de kon tin dong de gu jeno te kan ge different dia ne lue cha lue ka but riet dial kon tin ngan dial ka kel ka tok no re so we remember no mo gwada me chilote da lungo chana listen me chana je gorkel de gu jeno dong te tardin but very important kaji mishi wa woni am banyo jikka ka ngi dadien miti ka recommendation badere lar ana biya ta